алейкум, урметли телесерджілер, Милли телеканалында хаберлер информацион программасы тағдым етіле. Студияда мен Алиме Кайбулаева çalışам, вебі шымдықы саат қалуған мәліматлар ақында тариф етеміз. Бахчисарай шәрінде федераль қавсыздық қызметінің бинасы açıldı. Чөплік yoqaytuv meselesi Ахмеджит шәрінде аляда кескін. Eski Kırım şehrinde yerleşken Özbekhan cemisini gayrıdan tamir edecekler. Kırım sakinleri Kırım Tatar nahır sanatı ile tanış oldular. Bu ve diğer malumatlar hakkında bizim yayınımızda seyretiniz. Национальный фронт яни Милли Джебе фырқасындан Френкистан президент намзеті Марин Ле Пен сайлавда ғалебе қазанса, Қырымны Русия территориясы оларақ танымаға ниетіні білдірді. Қырым Украинаға айт олғаны Совет дәвірінің меморий мәселесі еді. Ярымада ичбір вақыт Украинаның дегіледі, деді Ле Пен. Саясетші әмде Русияге қаршы санкциялар ләғу етілі оғырында чықмаға вәде етті. Френкистан президентінің сайлавлары екі турда, яғни апрельнің 23-інде ве майысының 7-сінде кечедек. Қырым Жұмхуретінің елбашчысы Сергей Аксенов иш зияретінен Қырымның туризм ве курорт назиры Сергей Стрельбицкий иле көрішті. Тедбір кетішатында 2016 сене назирлік әрекетінің нәтижелері музакире етілді. В 2016 году мы обслужили 5 миллионов 573 тысячи туристов. Это на 21% выше, чем в 2015 году. И самое интересное это то, что в летний сезон мы увеличили этот процент, отрыв на 25%. То есть за летний сезон в Крыму побывало 3 миллиона туристов. Если брать по регионам, то больше всего туристов отдохнуло в Ялте, это 46%. Однако сегодня и западный регион дает неплохие результаты. С 18% в том году увеличился турпоток до 31%. Сергей Аксенов қайдетті ке Қырым курорт регионы оларақ туристлер үшін оңайтлы шарайтлер яратмақ керек. Қырым башы кележек сенеге эпс азырлықларны профиль назирлікнің шақси незаретіне алмаға эмир етті. Борьба за туриста идет постоянно, поэтому поймите, и люди тоже сами понимают четко и пойдут туда, где лучше. И ничем другим там мы их не убедим. Если приехав, они на собственном опыте не убедятся, что здесь лучше, что здесь приемлемые цены, то есть там мы потом никому ничего не расскажем. Поэтому надо методические занятия проводить, рассказывать, в том числе и владельцам частных средств размещения объектов, показывать там, какая политика ведется, то есть в других субъектах, показывать, что без нормальной конкуренции, без того, чтобы работать и зарабатывать на потоке, а не на том, чтобы продать один номер там за сумасшедшие деньги там в сутки, ну пытаться получить какого-то VIP-клиента. Никто никогда экономику не построит. Поэтому в данном случае оказывайте максимальное координирующее содействие, знакомьтесь, если надо, коллег с другими представителями отрасли, с других субъектов Российской Федерации, пусть делятся, общаются, ездят на форумы, слушают, как на сегодняшний день развивается отрасль. Мы должны самые передовые технологии и вообще лучшие традиции перенимать и внедрять у себя в республике. Лондра шәрінің yüksek mahkemesi бүгін Русияның қаршы давасы бойынша ішні бақмаға башлады. Бұл Украинаның Русияге 3 миллиард доллар боржу ақында іштір. Mahkemenin oturuşuva yanvarının 20-ne kadar devam etileceği beklenili. Rusya 2016 senenin fevral ayında Londra'nın yüksek mahkemesine bu para ve tölenilmegen faizlar talap etili vakında karşı dava tızdı. Bu faizlar 75 milyon dolarını teşkil etti. Kiev Moskvaga borç kaytarılığının şartlarını gayrıdan bakmağa tavsiye etti. Lakin Rusya müstakil şeklini talap etti ve bu meseleni mahkemesiz çözmege tavsiye etti. Ukrayna'dan karşılık tavsiye olmadı, onun için endi her şeyini mahkeme belgilemek gerek. Бахчисарай шәрінде федераль қавсызлық қызметі бинасыны açtılar. Yarımadamız Rusya Federatsiya erkanına kirgen son boyli объект ilk oldu. Tafsilatlarnen Abdullah Osman paylaşa. Тедбірді идаре хазимлерден ғайры Қырым парламентінің башы Владимир Константинов да болынды. Объект 8 ай девамында құрылды. Очень высокое качество, строительное. Наши подразделения сделали все для того, чтобы создать самые комфортные условия. И при этом я хотел подчеркнуть, что цена-качество – это очень хороший коэффициент, который здесь именно соблюден. Мында қызмет хазимлері чалышып, Бахчисарайда ве бүтінлей Русияде инсанлардың қавсылығына темін етежеклер. Находились мы в самых худших условиях в Республике Крым, это в городе Бахчисарае. Потом Бахчисарай – это географический центр
Крыма, поэтому было принято решение первое построить подразделение вот здесь. Хизмет etmek ve xavfsızlıkны temin etmek için binada episi şarayetler бар. Kırım Cumhuriyet boyunca Devlet Şura'nın reisi Vladimir Konstantinov bildirdi ki, halkını korçalamak için hakimiyet tarafından çok şeyler yapıla. Крым достиг безопасности, вернувшись в Россию. Мы это очень ценим. Крымчане этим очень серьезно дорожат, благодарны власти за это. И развитие Федеральной службы безопасности – это очень важный сигнал. Может быть, с точки зрения всех объектов, которые строятся в Крыму, это не такое грандиозное сооружение, но само развитие службы – это очень важно. Federal Xavfsızlık Hizmeti xadimlerinin aytkanlarına göre yakın vakitte böyle binaların kuruluğu Keriç ve Sudak tapılaştırıla. Abdullah Osman, Edem İsmailov, Millet üçün. Türkiye'de İstanbul şehrinde yılbaş gecesi gece klubunda bulungan adamlarını atıp öldürgen teröristini hapse aldılar. Özbekistan'da doğan Abdulgadir Masharipov kabahatini öz boynuna aldı. Türkiye megapoliste Reyna gece klubunda ucum dekabrinin 31 gecesi yüz verdi. Eline avtomat algan terörist 700 adam bulungan odağa kırıp onlarga karşı ateş açtı. Türkiye'nin İçki İşler Nazirligi bergen malumatlarga göre 39 adam elak oldu, 69 adam yaralandı. Çöplük yok etuv meselesi Akmejit şehrinde hala da çözülmey. Bespalova sokağında çöplük bakları yok. Sakinleri bu sebepten açıvlanalar. Bu hafta bizim Nevetik Levhamızda. Ахмежитнің Беспалова сокағында яшахан сәкенлер әнді бір аптадан берлі чүпліклеріні қайда ташламаға білмейлер. Бірісілері 1 километр месафеде Яни Гончарова сокағында ерлешкен чүплік бакларына ташыйлар. Башқа сәкенлер жемиет азбарларының ортасында, яда yol kenarında қалдыралар. Бұл ерде контейнерлер олмағаны себебінден чүплік меселесі пейда oldu. Сәкенлерге чөплік ташламаға ер жоқ. Контейнерлеріні алып кеттілер. Яшы қартымында чөплікні ата. Мен Марина тарафына чөпліклеріні алып кетем. Қартлар үшін 1 километр месафе кечмек үшін қолайды гіл. Нәтижеде мұнда чөплікте отырамыз. Чөплік обалары әр ерде мұнда әм ашайт мақсулатлары әмді құрыжылық чөплігі бар. Сәкенлер айталар ки, яшлар чөплікні керекли ерге ташламағанда оларға бір шей айтсан, яшлар сөгінелер. Кеченлері мұнда контейнерлер бар еді. Еркес оларны толдырайды. Шымды сәкенлері қайда істейлер, анда да аталар чөпліклеріні. Бір шей десен сөгінелер. Мен өзім Гончарова соқағында ерлешкен бакларға кезіне чөплікні алып кетем. Бір hafta evvel Ялтинская ве Беспалова соқақларында бакларны алып кеттілер. Еріне башқаларны қоймадылар. Сәкенлер чөплікні чувал içine топлап чықарды, ама оны бір кімсе алып кетмей. Енді кімге мұражат етмеге білмейміз. Беспалова соқағының сәкенлері мескен коммуналь хожалықның ажиле баға мұражатын болындылар. Амма нәтижесіз. Сәкенлерден ғайры түкенлерінің хадимлері де бұл ерлерде чөплік аталар. Бұнда ерлешкен мойка тюкянлар айны bu тюкян ос чөпліклеріні ос янында топлай. Машиналар кечіп оламай, чүнки бүтін yol чөплікке бата. Абу комшу еві дамны дыныштыргенде қалған чөплікні мұнда кетіріп ташладылар. Ел, көпеклер мұнда ос ешіні япалар. Азбарға кечіт пектар, ажиле ярдым кечіп оламай. Бір кімсені bu меселе rahatsızlamay. Aynı böyle vaziyet bütün Akmejit boyunca görmek mümkün. Bunun beraber sakinler her ay çöplük çıkarıldığı için para tölegenlerini bildirirler. Safiye Şukurova, Kim Bekirov, Millet için. Akmejit'nin muzikalı teatrında Kırım Teleradyo yayınlab ve Bağsası İnkişafı Assotsiatsiyasının rahatlık günü geçirildi. Balga çeşit Rusya telekanallarının vekilleri ve Kırım iş adamlarının birleşmesi davet edildi. Tafsilatlıca bizim levhamızda. Böyle kibetedbir birinci kere geçiriliyem. Teşkilatçı olarak Kırım'ın teleradyo yayınlab ve Bağ sahasının inkişafı assotsiatsiyası çıktı. Kelgen musafirler ve Bağ operatorları için ailevi konsert programması hazırlandı. Kırım teleradyo yayınlab sahasının inkişafı birleşmesinin prezidenti Sergey Shila kaydetti ki bu bayramlar gelecekte endi daha ziyade sık geçirilecek. Это наше предприятие первое. Мы будем проводить такие предприятия, конечно, идти почаще стараться. Люди сейчас увидят, что это интересно. Мы как раз, я не думаю, что первый блин будет у нас комом получится. Уже видно, что все организовано очень хорошо. Конечно, будем проводить в дальнейшем такие мероприятия. Шоппинг Лайв каналының дистрибуция мудирі Артур Бадалов Москвадан келді. О айтты ки бөлек көрушілер эпосы иш адамларыны бірлештіре. Сегодняшний бал мы готовили совместно с
ассоциации Сергея Алексеевича Шило. Мы старались сделать этот бал приятным, красивым вечером для всех наших партнеров, друзей. Ну, я думаю, что, в принципе, мероприятие такого плана у нас первый раз происходит совместное. Я думаю, что людям понравится. Уже нравится, но, я думаю, будет концерт приятный, красивый. Понравится всем людям. Келген мусафирлер медени акшам тешкилатчыларына миннедарлык билдирдилер. Олардын фикрине көре, бу киби мирасимлер иш адамларынын иш бирлигине ярдым бере. Впечатления очень положительные. Вообще все мероприятия, которые сближают предпринимательское сообщество в Республике Крым и вообще на нашей большой необъятной родине России, они способствуют и развитию и малого предпринимательства, и среднего предпринимательства. Ну и, конечно же, тут и представленный крупный бизнес. Поэтому взаимодействие всех этих трех уровней предпринимательства – это всегда хорошо. Организовано очень хорошо, мы очень благодарны. Нас пригласили Ассоциация предпринимателей Крыма и города Севастополя. Это наши партнеры. Вот. Мы очень довольны этим мероприятием. Много чего познавательного есть. Операторларның ратлык күніне багышланган байрам екунленген сон эпосы мусафирлер салонға давет етілділер. Анда эркес симфоник музыка дыңлей білді. Султания Еситакаева, Мухаммед Зикирьяев, Умир Мустафаев, Миллет үшін. Эскі Қырым шәһәрінде 18 ғасырның башында, 19 ғасырның орталарында құрылған Озбек хан жемесінің бұйықтен бұйық ғайрыдан тамирленуі башланды. Ишлер енді 3 hafta devam ете. Оларны Санкт-Петербургтан объект незаретчілер кечерелер. Мұқаддес ерні бізді мұхбиріміз Сабрия Халилаева да зиярет етті. Бұл Қырымның ең қадими жәмелерінден бірідір. Мұқаддес ер да 1314 сенесі Узбек ханын девірінде құрылды. Шымдықы вақытта жәми реставрацион ішлерге мұқтаж. Вешу себептен федераль программа бойынша мұнда тамир ішлер башланылды. Бүгінгі күнге техники вазифе тізілді, тетқиқақлар ве араштырма ішлер кечірілді. Лейха ішлеп чықарылды, ве муилифлер оны незарет етелер. Русия баш назиры Дмитрий Медведевнің эмірі бойынша хан Озбек жамесінің ве медресінің реставрацион ішлеріне тахминин 36 миллион рубле айырылды. Муилифлер или незарет етугінің азасы Сергей Сериковның сөзлеріне көре шымды ішлерін бірінжен евбеті үстінден чалышалар. Кераметнің түбінде тошылген шейіні денгіштірмек керек. Черепица – это на самом деле природа. Мында керамет ішлетіле. Базы сойларны қалдырамыз. Сынық сойлары дамның реконструкциясына қошылмай. Ләкин біз кераметнің түбінде төшелген донатмалар ескіргені себебінден оны деңіштережекміз. Бұндан да ғайры таван тамирленуі назарда тұтыла. Ләкин эсас иншаатлардан бірі бұл жәменің мейданында ерлешкен медреседір. Усталар медресенің хазайы алда болынған қылымтыларыны йоқ етежеклер. Консервация етежеклер ве ава айрарите тесірінден қорчаламақ үшін иншаат құрачаклар. Все эти камни, которые вы видите. Көргеніңіз кібі біздің янымызда ташлар болынмақта. Біз керек олған сойларыны бергілейміз. Оларны не ерден алсақ, шу ерге де кені де қайтарачамыз. Сергей Сериков қайтетті ки жами ве медресе сақламақ үшін тамир ішлеріні тамам шынды бежермек керек. Бұның үшін шарайетлер де бар. Объектте 10 инсан чалышмақта. Бір қач ай девамында ішлер егінленежек. Сергей Сериков білдіргеніне көре меморий комплексда 18-ші асырда құрылды. Ве бүгінгі күнге қадар тарихчи алимлерінің ве саясен мерақланған инсанларының диққатыны желіп етмекте. Қырым татар қалқы үшін исе бұл ер мұқаддес деп сайыла. Ғайрыдан тамирның ярдымынен жаменің омыры 150-200 жылға артажақ. Девлет акиметі сайтында хабер етілгеніне көре Қырым ве Ақярда 220 объектны медени деп саймақ мүмкін. Олар федераль эмиет ташыйлар. Шымды Бақчысарайда Хансарай, Кезлевде Текие Дервиш, Ялтада Қарылғачлар ювасы ве Алупкада Воронцов сарайы ве дигер объектлерде ишлер алып барыла. Сабрия Халилаева, Алишер Алимов, Али Сидометов, Миллет үшін. Бүгін Қырым сәкелері Қырым татарнағыш санаты иле танышмаға имкенлары олды. Бұл нағышларда Қырымның тарихи мирасы тасвирленген. Беди нағыш устасы Халиде Кипчакова ижатқа итибар бергенлер иле көрішті. Бұл тедбір Қырым татар медени тарихи мирас музейінде олып кечті.
Kırım Tatar milli nağışı ta 17. asırda belli edi. 19. asırının sonunda ise resim ve koloritine nisbetten en güzellerden biri sayılaydı. Halkımızın bir sıra facialı vakalarından son çoğusu sanat çeşitleri unutuldu ya da gayip oldu. Halide Kipçakova bedi nağışının ve altın tıkışının inkişafına büyük hisse koştu. Onun işleri dünyanın çeşit müzelerinde ve şahsi koleksiyalarında bulunmakta. Bugün Halide Hanım'ın adı aman aman er vatandaşımızga bellidir. Amili süslü sanat ustasının pek çok talebeleri var. Onlar memnuniyetle onun tecrübesini elde eteler. Нравится такая тенденция, что Yaşlarımız sanatımız ile meraklanğanına pek kuvanam. Aytkanları gibi biz korkmayıp medeniyet mirasımızı kaldıra bilemiz. Öz medeniyetimizni, sanatımızını, halkımızını utanmanız. Onlarını inkişaf etmek ve rağbetleştirmek için tırışmak gerek. Halide Hanım'ın eserleri Kırım Tatar zengin medeniyetine ve geçmişine daldırta. Onun işleri halkımızın cenkten evvelki turmuşunu ve dülberligini aksettiriyor. хотела пропагандировать. Biz halk medeniyetimizni rağbetleştirmeye tırışamız. Hususan Kırım Tatar interyerini ve dekor inceliklerini. Nağış ustası ile laf etmek ve konuşmak için insanlar Kırım'ın çeşit köşelerinden geldiler. Tedbir çerçevesinde Halide Hanım öz hayatı balalığı hakkında tarif etti. Bundan da gayrı onun nağışqa sevgisi ne yerden peyda olganını akta anlattı. Onun icadı ile meraklangan insanlar öz teessüratlarını saklap olamadılar. Bu güzel nağışları aslı uslu, temiz, güzel yapmak için insana büyük istidat gerek. Büyük sevgi gerek, büyük da sabır gerek. Allah ya Rabbim kolları ayakları ağır görmesin. Pek dülber, pek güzel, pek memnun oldum. Çok kuanırdım, yaşlar da buna dikkat etseler, öğrenseler, şimdiki ustalardan bir örnek alsalar. O pek yaxşı olurdu. Musafir Venera Bekirova böyle kuruşuvler teşkil etken ve bizim medeniyetimizin gayırdan tiklenülüvüne öz hissesini koşkan Kırım Tatar Medeni Miras Müzeyine teşekkürler bildirdi. O ayta ki böyle mirasimlerini sıkça ziyaret etmek gerek. Kelsinler, korsunlar, öğrensinler, hastalansınlar. Böyle şeyin, aslında Kırım Tatar nağışı o pek meraklı, tılsımlı bir iş. Onun için gelin, korun. Bakın, Ogre'nin. Halide Kipçakova'nın sergisi ayının sonuna kadar devam edecek. Kırım Tatarlarının çok asırlık zengin medeniyetinin tanışmağa istegenler bizim Medeni Miras Müzeyimizge davet ettiler. Ayşe Şolakova, İbrahim Ganiyev, Millet için. Исмаил Гаспринский adını taşıgan kitapxanede Ulu Vatan Cenki devrinde Kırım koylerinin facialı takdirlerine başlanған akşam olup geçti. Böyle koylerden biri bu Ulu Sala. Teşebbüs Cemaat Teşkilatı endi çok yıllar devamında böyle koylerinin tarihini öğreneler. Mevzunu Mavile Eyyub devam etti. Tedbirge Teşebbüs Cemaat Teşkilatının azaları, aksakallar, alimler ve diğer cemaat teşkilatlarının azaları toplandılar. Teşebbüs Cemaat Teşkilatının reisi Kamil Ametov bildirgenine göre Ulu Vatan Cenki Kırım Tatar halkı için çok vahşi hadiselerden belgelendi. Cenk vaktinde 127 koy yandı. Şimdi biz arşivde ve başka yerlerde kıdıramız malumat bu tarihin tiklep kitap çıkarıp yazmak için. Bizim yaş evlatlarımız, bütün Kırım'da yaşayan adamlar ve kelgen misafirler bu vakıyanı biliş gerek. Bizim tarihimizin yazmaya gerek, bilmeye gerek. Biz çok vakit yok ettik ama şimdi bu işlerin devam edemiz ve adamlar bilsin. Teşebbüs Cemaat Teşkilatı'nın birinci tetkikat işi bu Ulusala koyunun tarihi oldu. Şimdiki Sinapna koyunda Kırım partizanlarına yardım göstergenleri için faşistleriyle 215 insan yanıp elek oldu. Bu facialı vakalarını Rifat Sidbekirov ve Şükri Ahtemov başlarından geçirdiler. Bugünkü tedbirde fırsatına faydalanıp misafirler Kamil Ametov'un 70 yılığından hayırladılar. Kamil Bey çok yıllar devamında yakılgan Kırım koylarının tarihini öğreniyor. Права здесь уже столько сказали. Sizin hakkınızda çok sözler aytıldı da hoşmağa isteyim. Siz faal ve maksatlarga erişken insansınız. Bilgilerinizni etraftakilerine paylaşmağa aşığınız. Kamil ağa sizge çoktan çok teşekkürler. Sizge uzak ömür 70 yıl daha yaşamak kısmet etsin. Bu işleri devam edip ardınızdan şehirlerinizi yetiştirip bu işleri sizden son yapacak adamlarını da yetiştirmeye kısmet etsin.
Teşebbüs adlı cemaat teşkilatı Ulu Vatan Cengi vaxtında yanğan koyularının titqiq işlerini alıp barmağa devam etti. Ersene Ulusala koyunda vahşi hadisilerinin şartları ve Ulusala sakinleri abidi yanında toplanalar. Her bir insanın yüreğinde bu hatıra yaşay. Mavile Yupakin Bekirov, millet için. İlanға keçemiz yanvar ayının 20-de Devlet Komitetinin mütehassısları Akmejit rayonunun Sarabus kasabasında adliye konsultasiyasını geçirecekler. Konsultasiya Karla Marksa 63 sokağında saat 10'da olup geçecek. Yazılmak için telefon 32 30 73 ya da koşma 7 978 082 46 92. Şimdilik bolğan malumatlarımız edi. Bizim muhbirlerimiz yangi malumatlar üstünde çalışmağa devam etmekteler. Saat 20:30'da işdeşim Nariman Tarsinova ile haberler informasyon programmasının Rus tilindeki çıkışını kaçırmanız. Biz ile olunuz, görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.